Adto yung torderyo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamong iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong nagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmat kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Ape ka di? Agorder ka di pa'y? Saanan? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pa'y. Apay ko man nagtaktaka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Sa may sa... Asidig lang mati opisina pagtrabahoak iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di? When I said, dayo akmat lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak nagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you, ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parking agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wen, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag na nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Kung nagdamag-damag ak iti karubam. Imbagak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo laengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga iti inom nga oras nga biyahe manipo di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga rot, tanabsog kayo, tatang. Ay wan anak ko. Ay adugayam tinatang kanda dumapay amakmakan ngayon sang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyaman tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom di taon. Nasaya at tatang. Nasingpot di akin ko kung iti restaurant a pagpapaayat. Ay, kanasaya at awan ka di ti trabahom ita. Adda tatang, rabi iti dutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kat pagaramidan da kay di maday. Tatang. Naskain nga itulod kayo pagtrabaho ang misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho ang restaurant. Naglawan ang restaurant. Un tatang, bak nang ti akin ko kung iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu an naimbag ija unag, tatang. Ay saan anak ko? Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmutan iti dagus mo. Sige nga rod, tatang. Agan-anad kayo Bigat gaya mo no gawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairumama ko nga agawid iti agsapang. Wen angem amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jotik, tatang?
Agbaliw-baliw ti duty, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sarkapay nagluto ako ni Tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y anagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Asino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adlede kusina ti anak kao, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige, sige. Sumrek ka ba raw? Simarong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan, Daryl. Talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiyag subli iti lugar mi. Jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makikita. Apay, awan ti mang kita kan kuha na iti lugar yung akapsat mo? Awan, agmay-may sa akla ang anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro ang sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa'y so, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jak matin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Kapot na lakayan. Agpada tagayam agmay-may sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Idinaaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka nung matan na nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wanisel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakkalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak langan na imbag. Daryl. Kinapudno na. Panggap ko matin nga ala ni nanang ko dito yung ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito eh. Apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kau. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yung tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin, Daryl. Di ka kadipi agawin. Hazel. Inig ka mang tiimak. Sana kung nagpalpaligaw pa eh. Ay, ayatan ka. Daryl. Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. Jak namnamaan nga ibagam kanyak dita. Daryl. Hindi damo pa ilapan nakakitak kan ka. Nakarik na ako ni ti ayat. Sapay la ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Napayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl Edirabi Hazel. Tatang. Madlaw iti rupa manaragsak ka na ka. Anya ti kayat asaun ti panagisem mau. Ay kwa. Awan tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panagisem mau.
Ada ka din nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kuha, tata. Nalaw ready na konsong bataan ang muklatan nga da nagkinaawatan nyo ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat. Kasangsangpat yu pa ilaang dito eh. Ngamdiyamanan balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man agad agiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito idagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kunti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikon dito. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasya rin mall. Ay na anak ko, sayang laeng ti kwarta pagpasyar ko. Nagrigat asapulan ti kwarta ijay lugar tayo. Isu nga rod asya kunti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matda ito. Saan ba't nakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Tayo ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad, nanang. Oh, mangkita kayo dito minaw, no anya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na, oh. Ah, kita nyo dito, no anya ti kayat nyo kanang, nanang. Agpili kayo. daytoy nalaminit a papel diti rabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oraysan kun akitaan dayto amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw ken saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta putahi dito yung restaurant, nanang. Naawan agawit tangarudin. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw ken saluyaw. Wala. Siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel, nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas away try sa nakaw. Una nang. Urayin tabi itan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, Ana. Ay na. Nagpintas ka matan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ka balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kanin nanang, Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa anak ka. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaam mo amang ted iti kanin tananang. Kahit anya ti plano yukin ni Hazel, anak ka. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabala ko ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken amaam-amukmat dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ka. Wala nang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat mo't lang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga umanugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanyak. Daddy, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Or urayak ti pangedeng mo. sige, Daryl.
mayata kon ang makikalay sa ken ka. Ha? Oh, agyaman na kaysal. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga ron ni tatang mo. Tagkalay satan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parekot kanya, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh, apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung amatin kanyak ta plano yung matin ti agkalay sa iti anak ko. Ay, uwan nagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya? Tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, no kasta nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang. Awisit to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kastatap no maamamok matiyagbalin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak namin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalay sayon ken ni Daryl. Agyaman nagtatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag paila kumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalay sayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunagman ti panagsanaay apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso ti panagsinay ko iti nauneg anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang. Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat, nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak kaw di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan, nanang. Amuyumat nga da pa panantayo ita. Mabiit lang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang angragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod. Inki agdigusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasan ka. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang pait. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo met ka din ni Daryl. Juan, anak ka ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun, nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang ngagbayag tapay ditoy? Ay,
asawan day to'y tatang. Apay akil lang at apim manaw danana Rosana. Anak ko, Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? pakawanan na kay sila anak ko. Ngem, lipate mo ang amaming pinsan ni Daryl. Anya, Lipate mo, anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakkel, tibasol ko kada kayo kininanag mo. tatang, jak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sa bali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos ko. Ilimod mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kamsat mo iti ruwar. Pagawanan na anak ko. Apoy ang gusto din nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mong danugan ti diding. Diyak minamnama kastoy ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kamsat ko gayam! Agkabsat kayo iti abakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanam, Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan na ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawalan na kay Sel. Nampot din tan ti relasyon ta. Amo kunti amin dahil ang kapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gaputag kapsat ta? Wan, dahil Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga kapsat ta. wan. Maragsa kanyak matkati. Gapot at dapay gayam kapsat ko. Kasta matirik na. Maladingita na kinida mo. Ngimnaklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam mo ka. Kapsat ko. alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaram itak, Doming. Nabayagan day di apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti panang lukom kanya. Saanan amay sublipay ti panawan. Kaya't kadi asawan day ta napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo ito na panawan abaloak. Anya nga tano, Noan niya. tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadagiti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano, datalaengan ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana, datalaengan ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin.
Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman ako sana. Ay, ayatin kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige, sige. Agkalay sa talarudan, iti kabiitan na panawain. Agawid ta ka din, tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka nun. Itulod ta pa iji balayda. Ni ka di man antihana, ti urayan tayo, tatang. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siya lang, ti mangitulod kan kwa na. Tangkaasi mo Ramon! Oh, ang tatawid gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italab. Ah, ay wala niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, hana. Apay no ipabigatan. Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha. Da iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Ngam, agtugawak dito yung abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, ha? Wala. Umay ka nga rodan, hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Amang ano nabustugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa nanang. Wala ni tatang. Nagadulang arudan tikinan na itay iti balayda na ang ama. Kaslang mabisbisinan pa'y laking. Ala, ingkay tisilan mo no di ka pa imangan, siga, Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawid. Ada ka di man nandangar kilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti kunamkit di. Babae manen, tinangar kilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat... Talaga mat? Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut nalipatan din takit. Bakit? Ipalpalagip ko laan. Tane, minalamot lang nga adamangar kilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaisukan niya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kwa nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balayda nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Ha? Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang dadya a babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo!
agap pamananda nanang kan tatang. Apay ngamin nga sa ngagsarsartin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti nung aramid mo. Abot-buti nga tunggal agapa dadag iti dadakkel. Ti aramid mo. Nanang! Gusto ko man! Ramon, agpagpakaasi akin ka. Agbaliw ka kuman. Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa. Maasi ka kuma iti anak ta. Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta. Ay, Saan tamat nga agapa ken? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakit agapa ta. sika matlat mga aba kanya kat mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam nga agbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakita a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang. Inak agluganan. Daba, Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. ala, sa bali manan a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, padagawad gaya man ako. O sige. Omega, tay palugan ka kin ni Rudy apada ka driver. Isundi mang itulod kan gagawid. Agbiyahe ak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tapnosan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Oh my God. Bayan da kontemplete mga gawin. Agpaitulod kan kin ni Rudy. apay ngayon sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Iso nga tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay na, di ka di agbabain. Malasan ko. Ala, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod na agawid no madamdama. Dan, Sige, da kayo ti makamu, Tata. o niya, nabusog ka din. Uwan, Tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan tumalin, Meli. Nakababainan, Tata. Hindi ka kadagbabain. Agam-amo kami itamam. Isong awan tarong mga pagdalagap. Takasla anak kami tayo, Meli. Tata, Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. ne, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, Tata. Sana, nakababain. Wala ka dyan. Awata mo, Meli. Tulong ko kang galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, kaya iturot ka niya balayo. Balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jelugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga amam. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagbaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklon naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti sukat ti asawa na. Talaga siguro akasjay ti ugali ti amam. Na ito lang nang aminon ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang?
Diyak kaya ta marakrak ti pamilya tayo. Anak ko, Isyak mo tiyag pakpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Nukas ta. Adamanan pa na, Ramon. Wan, Mang Rudy. Atay tulod ka, pasahero. Arkilan nak. Iso si kaman pa ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa naman, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tasya akong di makamo mangitulog yung kuhanay di balay niyo, pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin ta amin in order ta, ha? Untata. Nabisinanak ang naggapoy di paggadalan. Kasta, mangan kayo tato. Tapno lumukmag ka, nagkutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. May mayat lang no lumukmag ka masit, Mili. At pumintas ka man. Ay? Kasta ka di, tata? Well, awan gayam. Ada dinatang ko arilo. Nakita ka ngamin nga wanrilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainin ka da kayo, tata. Asa pulang da ito, iya pagkatalan nyo. Yan. Isuot mo man. Takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka din. Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da taring lawan. Remembrance mo kanyak da tamili. Uwan, tata, kat agyaman akmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, kwartampay. Ha? Ha? Ikandak man na ni ti kwarta, tata. Weh, tapno at dapakit manin. Di mo latan ni bagbaka kada tatang, kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam da ita di makalawas. Ikan kanto manan, no may alawas. Mele. Meli, apay anarabian ka man na simmangpet. Naggapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nag-practice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amuyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga, Roden. Ha? Meli! Kasarsarita ka pailaan! Meli! Mga payakas jay matan ti pa nagsungsung ba't ti anak ko? Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik nga asawam Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruwam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daraming ko. Kan namumat. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Ha? Awanin limot ko kin ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan. Grabe ka Ramon. Basol ti kastangar aramidom. Ay na,
Basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklata ka din, bakit? Uray, tas ikamot lata ti original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramiden. Ramon, kastoy ko kadilatan, aginggat inggana. Tiyak sang sangit, nga agpagpagasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaan na? Saan ka laplan? No saan lang nga gapo iti anagtan, nabayagan na pinanawan ka. Gamaan siya na kiti anagta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarot ako nak, nga awatan naklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan, Ramon. At anang haragkila kanya, iso anarabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdantanakak. Ha? Apa ito anak da? Saan pa'y asim mangpet? Kat dis orasin ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagag ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay. Sa dino ti papanam, Meli. Ibagam tagpay sukanyak. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalawandak? Sige, pagtalawandak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Ni. Apay nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha! Nukas tamot lang. Agsardeng kalangin nga agkatal. Wen! Talaga adyak kayatan di eskwela. Tamabain ako nga eskwela. Ngamin! Masikuga kon! Kanya? Masikog? Ang danlobyong? Wen tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakuy-kuyog ko iti rabii? Anya? Ibagamitin obyong. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang! Ne, Rodi. Nakaumay gamot dito'y balay. Uwanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawag. Anya? Anya? Awanan kay tibayin, Rudy! Apel na ramid mo takas tuloy din ako. At dan asawam, yung ginundawayam din ako. Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti panagrup-rupang nagpakita kada kami. Kalpasan tinaramid mo, Rudy! Pakawanin ako, ma. Diyak pagtalikod ng tisikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumkan ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod na idi na minsan nakalman. Anya? Tapay?
Natiliwan nga agar aramat iti maiparit nga agas nanang. Anya? Kat apa man na makapagpasngayak. Aga brudak nanang. Jakon kaya ti agiskwela. Isu nga. Aga brudak lang din nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya anak lang amin kan ka, Mari. Kasta mo iti anak ta, kan ka na kita po ko ta. Ha? Basol ko, napay kasto di nagtungtungpalan ta anak ta. Nimiling anak ta, tinagdasalan, ti kinababayro, kiti kan labas. Mari, Ramon. pakawalan ako nga bakit. Labiris ko nagitibitot ko. May karik. Diya kong sumlihan tisikot nga ramid ko. Tadak kaya't amay tulad na kita puko tayo tinapasaran tinana. Nagulunagit basi ka babae na kita puko ta. Ramon. Agyaman ak ta naka-Ameris ka. Ay ayatin ka. Isu ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y na kumaapinanawan ka. Ang imamalak, Mari. Kat tulungan ka amang patakal ka na kita puko ta. Tadakit nga ron ijabrood tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta dya anak tayo dya abroad. Asapay na kuma, tanakarad ka na kanayon. Kat sapay na kuma, tasaanin na pasuliso. Tapno saan na maulit, tinapasamak ken ko na. Well, ikararag ta. Asapay na kuma. Tabakasarak mata ni tilalaki, ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to, kas pudpudno nga anak. Nagita po ko ta, Mari. Abay, awanan plano ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatan ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsak akon. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na amumiya abroad ang nobyo. Adwa ti agar-aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad inton umaya bulan tatang. Oo na ko. Kat pagawalan na ko ma. Nga po iti matingaramid ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Nga po iti panagbababahay. Ay na, lipatin yung dayjay tatang. Tinapatid, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanan da kumamo tatang. Ngamin, nagbalik na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalunat, ken naragsak tayo akkanayon. Nagkapuan ba kahit? Nagapuak ije bangkag lakay. Napan ko kinita je mula tayo. Mabalin mo't gaya man aburasan. Ay, kit nasaya to kasta. Oh, ada ka din nakasaritam at ang danan tayo? Awan pa'y nga rod lakay. Inak ko makasarita ni Marilisa inton malam. Ay, gatwan ha? Ang, saan amalpas da jay? No, nila ang lisa ti ayabang. Inak pa'y ayabanda na mo na nga agasawa. Nalang ron. Sigurado akayat dati umay.
Ne, si kamot gaya, Mare. Itaman pa nga may kadito'y balay. Wan mare, aywan gayam. Amangan no awan pa nam inton bigat. Awan mo't, Mare. Nalpas mo't tantay raop ni Tata Insyo itay. Apay ka de. Umay kay di balay inton bigat. Agpaburas kami itimula mi anatang. Ah, kasta ka di. Ay kawan na, umayak, Mare. Amumot aday tati kanayon ko asap-sapulan. Ti pakitang danak. Alangarod mare. Namnama agtiyo may mo inton bigat ha? Wen ko, Mare. O sige, tainak man iti balay danana muna. Inak ayaban tapno dakadwa tayo. Agburas ko ng baday. Uwan ko manana. Awan ngamin kadwami nga agburas itimula mi anata. Ay katuan umay kami kin ni Tatam Aramon. Ay, agyaman ak unay nana. Namnamaan kayo nga rod inton bigat Ay, mabit lang. Agbalon kami kadi iti pangaldawan. May balasang ka. Ha? Ay, saanin nana? Siya kung ti makaamu iti kaninyo. Ay, sige. Agyaman kami nga raw. Kahit mapantay dya ayan da badet inton bigat. Katuan alakay. May ngamin itay. Awan ka no ti sabali amayaban na akadwa da nga agburas iti mula da. Kasta ya, mapanta Ibang labalbalo na iti apo ko ta timatgadan ta. Wan lakay. Oras ti pa nagmimerienda, bakit? Naisagana mo, ti merienda na iti agburburas? Wan, insagana kun. Itulod ko laangan. Day ti ipameriendam? Danom lang kan sa gaysa sa ba? Kat, anyangay ko ma. Inak agorder iti cake, kas dyan. Saan matakas ta, bakit? Nung mabalin, nayunam ti merienda enda, tapno damat pamigsada nga agtrabaho. Ay nalakay, umdas da ito yan. Adula amin, makitang dandalaang mat. Noan niya ti maipakan kadakwada, ay kat saan dan ang agriri. Ay, Agalas 11 nga mawamot ni Mari Badit nga umay mangyag iti merienda. Ay nawon ka rod. Sa pa itay pa makain inumak iti danom. Uray siya nga, Rod. Uray siyak. Sapay nagdagaan ti init na ita. Isunsan day ta sumungad. Ay na, nasayaat mo't. Itayak pa'y amabisin. Ala, agmerienda kayo nana, tata, kumare. Ay na, agyaman kami, Mare. Uray saan kayon amapan ijay ayan ti kalapaw. Dito'y kayo latan ng agmerienda. Tapno saan kayo ang mataktak. Ha? Ala, agmerienda kayo latan Tani, inak agluto iti pangaldawan nyo. Anya, ay unay mutan ni Badet amang tan iti merienda. Ay, unay yan. Ay, wan nga, Rod, nana. Sagay sa tay la asaba. Gandanom. Una yan? Ay, kasta talaga ti babakdang. Naimot da no may papan iti makan. Saan matkit di nga amin, Di naman la pinanunot mo't bakit kan lakay kayon akaduak. Bayan yun. Ituloy teki din ti agpuros. Ang mga nukilat nga umayda, narigatoin. No agayab tumanan ni Mari Badit, jak kaya ti umayon. Ay, uray siyak balasang ko. Talaga jak kayatan. Kastoy lang arudon tinyig na merienda. Nakaladla daw pa'y. Nakaluto ka ni ti pangaldawan da, bakit? Wan, insagana kun. Inaklayaban idan. Bakit? Dahito iti ipakan mo kadakwada. Anya ko matiparikot dita. Anya kamatan. Saan ang nalakat ti agtrabaho? Hotdog kit din ti inlutom asidenda. Sakit awan pa sa bawda. Adamot karne ijaref Iso ko man ti inlutom Ay nalakay, nakurapay lang ti adda pa nagbiag dagijay. Iso asaan dang agpili-pili iti makan. No anya ti maidasar. O di kaninda. Anya.
O ala, umay kayo nana. Tata, kumare, intay manganan. Ay kunak to saan kan nga agayab. Agawid kami kumanta ni alauna metain. Ay napasensya kayong tata. Kalkalpas ko ngamin ang nagluto. Kan may sa, nasapa pa'y matapangal daw. Anya! Mala, umay kayo kit din. Tapno makasubli kayo adagos kalpasan ti panangan nyo. Anya! Nalpas kayon anangan. Ingkay ituloy yan ti agburas tapno masapa amalpas. Unay kan bakit? Pagpalpaan pa'y matida Kalkalpas na pa'y laanangan. Ay nalakay, tapno nga rod malpas adagos. Mala, mapan kami nga ruda yung tapno, masapa nga agpaisaw. Di ka kumamot istrikto unay kadagiti ay ayabam atang tangdanan bakit? Amang ano yung sumarunong at ay patrabaho, kat didan umay. Ha? Giswa pa nga asin. Tratum ida itinasaya tapno saan da maumakin ka? Ay nalakay, imbagak matkan kan. Maminsan lang ayab kadakwada, umay da adagos. Awan sa bali apag sapulan da, no saan ati makitangdan. Uray man kas tabilang, rumbang, nga aramidam ti pagrebengam kas boss da. Sana kasta Ti makinan tupay, mabannog. Isudan tulakid din na tao. Anya. O, adi titangdan mo, kumare, 300 pesos. Ay, agyaman na ka, Mare. O, adi matitangdan nyo adwa, nana, tata, 500 pesos. Sagto 250 kayo lang, Naiapay nga saan ang nagpapada ti tangdan may. Ay na, palpaliiwan kayo ngamin, kat inana kayo mat nga inana. At daayamat kasta ang matangdanan. Iso nga inton sumaruno, amo yung ter-aramiden nyo. Nunang rugi ti oras ti trabaho, awanin ti agin inana. Taam mo yung mat amabaybayadan ti oras yo. Nalawag ka di, tata, nana. Inton sumarunaw nga umay agayab ni Badet. Saan tan amapmapan bakit? Ay, unay kat day jaya naman ang dan. Wad nga rod lakay. Awan latas inakadag iti babakit ken lalakay akas kadata. Tikas jay nga ramid. Awan ti makaanos amapan makitang dan. Uray pa'y siguro agkasapulan. Di na kaya ti mapan makitang dan ijay. Ay, itala na padasak tinakitang dan itikas jay tao. Nalabay ang tayon. Painton sumarunaw. Mangkita talaangan iti sabali apapananta pakitang danan. Diyak kayatan ti mapan ijay ayan di baday. Panagbuburas man ng inton bigat. Ada ka din na ayabam nga umay bakit? Ay, awan pa'y nga rod lakay. Inak pa'y lakasarita damari Lisa kan tataramon. Kastaya. Yung kakasarita itan. Tapno amutan, makaumay daw no saan. Ang mga nood damot na ngayab kadakwada sa bali. Wen ka di ka madanagan. Masiguradok nga umay dagi jay. Ay, pasensya kan, Mare, nga madangamin papanakin ton bigat. Ha? Imo na mga minanakisarita ni Tata Insyo. Agdalos kami kano itimula na alaya. Kasta ka di mare. Ang mga numabalin nga ijay kalatan ayan ko nga umay. Di ka madanagan. Uray na yun naktitangdan mo. Ay, pasensya kan, Mare, Ay, kababain mo't ka ni Tata Insyo no jak mapan. Sapay imbagak awan. Ha? Ay, padasam lang ang danana mo ng agasawa. Siguradong awan papanandagi jay. Ay, isigi nga ron mare. Inton sumaruno laangan. Umay kanto ijay ayan mi, Wen, Mare? Anya, awan maayabam nga umay agburas ko nam. Wan nga ron nana. Iso nga imayak, ta umay kayo kumaayaban. Ay, pasensya kan. Saan kami ang makaumay? Ada nga min aramidin mi dito'y balay ton bigat. Ang mga numabalin nga itantan nyo pa'y laang, tata. Tani, umay kayo kumapay laang agburas iti mula mi. Ay, kuwasaan. Tagaramid kami iti kulungan ti manok.
Agriring aminan dagiti kaaruba may gapu iti mulada. Kasta ka di? Ay, padasam ti mapan iti ayan da dinaw. Amang ano awan papananda inton bigat. O sige nga ron, tata. Inton sumarunulatan. Ne, da kayo matgayaman ti. Wen boboy, adda ka din ni mamang mo. Ha? Adda na panan na itay anti. Amang ano na panggimatang iti sidaan. Kasta ka di? Apay anti? No sumangpet ni mamang mo, ibagam kan kwa na nga imaya. Kan ibagam nga umay ije balay inton bigat. Ibagam atang danak nga umay agpuros iti kamatis, ha? Saan siguro ama ka umay anti? Ngamin, imay ni tata insyo itay. Ay ayaban na ni mamang ko amapan makitang dan ija ayan da inton bigat. Ha? Isumot tinangag ko nagsaritaan da itay. Kasta ka di? Sige nga rod, basta ibagam latan no sumangpat, ha? Un anti. Nay, si kamot gayam ti lumabas, Lisa. Sa dino ti paparambalasang ka. Mapanak man makitang dan ijayanda tata insyo nana. Kasta ka, day. Kunak man nunapan kayo ijayanda mari badet. Agsapsapul mo tititangdanan na idikalman. Ay, maturog ak laengan ngagmalmalam. Ngam ti mapanak makitang dan ijay ayanda. O nga ro da nana. Iso ahusto lang tasaan kaya napan. Iti kasta, maamiris na dagiti sana nasaya at nga raramidan na kadagiti tangtangdanan na. Bareng no makaamiris, balasang ka. Oh. Adamot la umainton bigat? Awan nga rod tinaya bakla kay. Uray maysa. Anya? Ay, nakasano da ito yan. Ma-overripe di bunga ti kamatis na. Sapay nagni na itati presyo. Daytan ti bagbagaken ka. No nasayaat ko mati pakpakitam kadagiti tangtangdanan. Saan ko makastoy ita? Ha? Hanya nga ita. Awan apuluson ti agpuros iti bunga ti kamatis. Puruso mo na siksi ka. Anya? Ay, sapay ko mata makaamiris ka matayin bakay. Makabanog. Anya, nalpas mo. Iti kasi akalawa, malpas ko. Unay kamutan. Maamiris mo itan. Nga awan serbi ti kinalawa ti garden mo. No awan maayaba matumulong ka. Kastan tumot ngamin ti ugaling. Bumabanton ti presyo ti kamatis. Ngam di mo pa ilan nalpas a pinuros amin. Lakay. Ala, agina na ka. Kalpasan na. Ingka manan agburas iti bunga na. Lakay. Talong aldawon manipod inrugik tinagpuros iti bunga ti kamatis. Aging gay tajak pa'y nalpas. Ah, Narigreg da pa yun. Tanaluom da una yun. awan ti mabalin ata. Awan mo ti tumulong. Awan mo ti naayabang. Di anusam. Saan ka matulungan? Tadda mo trabaho. Kasano da ito yan? Ti aramidam, ingka ija ayan da tataramon nga gasawa. Ingka kid daw iti pamakawanda. Kasta mo ten ka ni Lisa. Ha? Barang maalukoy mo idakit umay da katulungan. Hanggang pangasim. Di mo ulitin ti sigod nga aramid mo ah. Wan lakay. Ikarik. Asikaswak ida na imbag. Agyaman nak, no kasta bakit? Nana, tata, pakawanan da kuma. Amok napasakitak tirik nayo, ididamo nga inayaban kayo nga umay makitangdan. Ah, Naamiris ko nga awan serbiti kinabak ng adda kada kami. No awan mat ti umay tumulong kada kami. Ikarik nana, tata, saanin ang maulit pa di inaramid ko kada kayo. Asikaswan kayon iti husto. Ay, nasaya at no kasta badet. Nasaya at nakaamiris kan. Kinapudno na, mabalbalin ka, san kami nga umay makitang dan, ijaayan niyaw. Gapo itim pakitam idi kada kami. Ang mita, si ka mismo ti may nagpakaase, ay kat umay kami Ay na, agyaman ak unay tata. Agyaman ak iti kinasaya at yo. Tatang?
Anyat sangsangitan nyo. Ninanang mo. Anak ko. Pinanawan na tan. Anya? Napanan na. Si Mura ta na lalaki. Anang isukatan na kadata. Anak ko. Anya? Apay at dinakin kuyog. Di na ka di kayat akadin na. Anak ko. Anya nga iti masakbayak iti sidong yo. Kit awan mo trabaho yo. Makasapol at tumot lang ang anak ko. Diyak nagayatan ti pan nakapukaw ti trabaho. Tanagsiraan ti kumpanya apag trabawak. Apay nga pinanawan nak ni nanang. Kasanuwag payitan ngay. Anak, ano sampay lang tuy maitad ko abalon mo amaman agiskwila, anak ko. Tinggatang ko ni tibagas tinat kadak iti kalman. Napanak na ki extra na ki construction, anak ko. Anya muting. Awan pa'y ganas tag-eskwela no kastoy. Anya nga ti pagmeriendak ditoy. Pagplitik mo't lang nga mapanag-eskwela na itoy. Anong sampay ti magmagna, anak ko? Ta asidigman. Masaduta ka magna. Ay, ura ya ag meriendan. Ano sa kong tibisin ko? Ryan, ituludan kanto ni ti meriendam no aldaw, anak ko. Saan? Ay na, agyaman nak angkal. Natarimaan ng tipayong ko. Agyaman nak Isak ti rumbang agyaman, kanakan. Tani na yun ang tibayad mo kanya. Wala tatip munday ta, angkal. Agyaman nak, isa, kanakan. Aywan, yag kuntuman di sapatos nila kay ko, tapadait ko kada kayo, angkal. Muna, yagmulat ta isa. O sige, mapanakon, angkal, ha? Sige, agyaman nak manan. Ay na, anusak pa lang tagdahit iti sapatos. Kaya nagtarimaan iti payong, kananyapay tita. Tawan pa imot paki-extra at nag-construction. Ayan na tati anak ko. Dayjay gayam. Nakatugaw iti puon ti kayo. Ryan! Anak! Apay nga imay kayo dito'y pagadalan. Umay ka. Ikang kay iti merienda manak ko. Oh, adoy. Kimata nga kiti bananak yo, kan adapay Diyos mo dita. Anya kay mutin. Di kayo lamabay ni tikasta langayo. Nagmursen kayo. Kababay titsura yo, tatang. Saan nga mo dagiti kaadalak ang marigrigat ti amak? Ala, yagyo na itan, tapumanaw kayon. Oo, anak ko. Sige nga, Rod. Panawan ka na, anak ko. Umangan ka, Wen. Wen, alaki din. Pumanaw kayon. Naksa makikumboy dito tsindahan ah. Makasidsidaak iti naimas. Tano adda makumbuyak. Mga anak ton dito ay. Makaamon ton ni tatang ah. Uray tanay ramot iti asin na sidsidain na. Hoy! Darasan mo ta. Nagbuntog ka nga kungunay. Wen Ben, ubayon. Ninanang dayjay ah. Darasan! Umana ako ni Tikotse. Wen, sige. Sumarunguan. Nanang! Nanang! Ryan, Nanang! Kailiw ka una yan. Apay pinanawan nak. Nanang! ladingit at anak ko. Plano ko mati umay mangsukon kan kangam istrikto ni Ben. Sino ka di dayjay lalaki, nanang? Apay abugbuggawan na kayo. Aqua, ni tatam aben. Sinmuro takon kan kuana. Tanda mabalin na iti biag. Nauma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo anak ko. Iso anaramid ko ti kastoy. Pasensya ka kumaan. Sumurot ang matkin ka, nanang. Anya, Please, nanang. Yak kayatan ni Jibalay. Awan tinapinta sa masakbayak iti sidong ni tatang. Nanang, awan mo't na talaga tapanggadan na.
Makik-extra lang, mat. Ko, Alan ananang. Please. Sumurutakin kan. sige, umay kang arudan. Tani, agur-ura yan ni tatang aben itilugan. Tulungan na ka mangimot ka dagiti ginatgatang ko, anak ko. Agsuro ka man ngagmaneho, Felisa. Ay, jakmat ammo, Ben. Isungarot ako nang agsuro ka. Tapno masursurom. Di mo pala pinadpadas, di mo amo kun kunamon. Basta isuro ka. Tapno si Kanton, ti mangimaniho kanya. Makabannog mo, tiyag maniho. Ay, kat sige Padasat no amok, Ben. Wen, nalakalaan. Kabalam dayta, Felisa. Yung karingan na di anak mo. Tawasingan na dilugan. Nasapa pa Ben. Alas 4:30 pala iti parbangon. Di mo man pag senyorit 20 anak mo, dito'y balay, Felisa. Masapa ka rumarita. Isu aringam ni Ryan. Tawasingan na tilugan ko. Ay, siyaklaangan, Ben. Kasanong arot ang makaluto ka ngay? Ringam ti anak mo kuna! Anyak po na ngay dito'y balay. Isurong mo't at tumulong ka na giti trabaho Nawatam! Anak, pangasim. Agawit na ni Jay palay. Manjak. Awan na pintas ang masakbayak iti sidong nyo. Isu aninanang ti sumurutak. Naimbag ijay. Tama itad da amin na kasapunak. Ken sigurado ang mapagadaldak. Anak ko. Ala, pumanaw kayon. Maudin da ito yung mayo dito pagadalan Nangan kayon, Uncle? Wan isa. Nalpasan. Anyat sindayo ngay. Asin man nga tan, Uncle. Kuha. Dak kami nasangot inapan na kichenta. Taado ti awat ko ada ita ka sapatos. Ala, agrubat kayo nga rod, Uncle. Taintay mangan itirwar. Isaanan. Adaw pa iti da ita ka sapatos. Agyaman naglaangan. Kan may sa, nabsugak pa Ay na, makauray day tatrabaho yu, Uncle. Alakit din, tapno makapasyar kayo, mat. Ipasyar kayo, Uncle. Ay na, saanan. Agyaman naglaangan. Alang nga rod, ikang kaila iti kwarta yun. Adtoy, igatang yun ti iti sidaan nyo, ha? Saan man na puro asin ti sidaan yun? Anya nga iti pigsayo, no di kay matmangan iti nasustansya. Pasapol ngamin nga aging pedak kanakan. Anyat yung urnungan nyo, ay, Uncle. Katag may sakay matan iti balayo. Pinanawan na kailang aruden nagiti agina. Oday kasya iti inarami ti asawa. Napatagdalat ta iti anak ko, iti biyak ko, kaanakan. Anya? Ginuliban na kayo ni auntie? Kastapay laang ti ibagayo? Saan nyo akagura? Awan ti maganap ko, nugurag ti asawa kaanakan. Imbis akas na ti aramidak, ikararaga kiti, nawatag ti kaasi ti Diyos. Asapay ko tamakamiris tumat larang. Kat agsublidan dito'y balay. Umuli ka man iti bubong. Taliham, tasukatan ta ti pintor na. Mabuti nga umuli. Tata. Bakla kaya. Kita damot ti agdan nga ramatan. Sa anak ana iruam nga umuli. Tata. Irwam mo ita. Sabali ti biyag mo ija balayaw. Sabali mo dito'y. Tamakipagnanaid ka lang dito'y balay ko. Tata. Alan, agunay kan. Itala makapagtrabaho ka, iti husto ito'y balay. Tawar klase. Alan, agunay kan, daldawag. Ben, inak makichenda. Sige. At ito pakitindam. Masaluta ka rumar. Uray tamong matintag maneho. Alamon tilogan. Sige, mapanak nga rudan. Ta sigurado nga ado ti tao ita. Taal daw ti chenda. Mala, mapan ka nga rodan. Darasag. Api akasla sa bali ti taray ti lugan ita. Kasla, adda ti... sapay pasalog. Api ngay, tsak may prenon. Awan preno ti lugan.
Nagsakit ti panang panaw mon kada kami, Felisa. Pakawanan na kadagiti nagbasulak din ka. Felisa, nasakit ti panangikalang mo kanyak ini. Nasaksakit man matan ti kastoy nagpanagam. Ngam di ka madanagan. Jak pulos nangimula ti sakit tinakamakin ka. Ipatpatag ka muna. Awanan na dinanang mo. Awanan ti rason. Tapno agtalinad ka palay jay balay datatam aben. Agawit na ni jay balay. Anak ko. Jak mayat ti agawin. Kanayon nga ibagaday dinanang kanya. Ani tatabin ti makaitid iti napinta sa masakbayang. Iso ajak pumanaw iti sidong na. Agsardeng ka pa lang agadal, Ryan. Agornong ka pa iti pagadal mo. Tano makaornong ka, mabalin mo ton ti agadal. Di kagdanag, tatulungan kang tumutlaeng. Agtrabaho ka iti construction, tadagayam ko mangisarakan ka. Kan manipod ita, alas 3 ti parbangon ti panagring mo. Agtrabaho ka nga umuna dito balay. Sakbay amapan ka agtrabaho. Nawatam! Marigatan akong itisidong ni Tata Ben. Iso pumanaw akong dito'y balay na. Kimutungak pa iki din. Tanaparigat ako iti hosto dito'y. Nagdagsin na giti patrabaho na kanyak. Kanayon ti puyat ko dito'y. Iso pumanawak. Agawid ako ni Jebalay. Gundawayak ti kawan na. Tatang! Tatang! Ayan nga ta ni Tatang. Tatang! Tatang! Awan samad. Ngam. Apay saan na nakatrangka ti ridaw? Insan Ryan, nasaya ata nagawid ka. Ha? Insan isa? Adda ka mo't gayam dito'y balay. Wan, tabang pantayak ni tatang mo. Ha? Apay ni Tatang insan? Ken, ayan na ka di. Adda iti silid na. Ay na, masakit ti amam. Anya? Apay? Anya't sakit ni Tatang ko. Nagkutong kayon, Tatang. Ala. Ang yaman na. Tanauray ko ti panagawin mo. Apay adi yung bagbaga masakit kayo gaya mo. Tatang. Kilahat mo ti panagsakit ko, anak. Naalak iti panagap-apgat ko. Iti sakit ko. Nabaybay-ak ti sakit ko. Aging ka nagbalinan akan sa... Tatang. Paimbag kayo kuma. Lablapanak ti sakit ko. Kabalak na ito. Pinanagsak na iti panagawit mo, anak ko. Sorry, iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Pakawanindak ko ma. Tatang. Sika, inspirasyon ko, nagbibiyak. Iswala balak na ito yung sakit ko, anak ko. Kawanindak ko ma. Tatang. Oo. Mabit lang. Tadaited ko king ka. Adto iti bakbuk ko. Sika, ti ba o nag-abang kirawar iti karkana. Sa sibibiyagak pa ay anak ko. O kagaama, anak ko. Ni. Nawadwad agad ti karga ti pasbuk yo.
Paraking kadayta nga unong ko. Tanak, anya na nagtanok kagayam nga ama. Insakripisyo ti salunat mo. Kapula ang kanyak nga anak mo. Ipatpatag kaunay. Tanak.